tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagluto ka iti pangaldawan ba kay? Saan pa'y? Diyak mata na sango. Adda nga mintiin download ko a drama lakay. Ay no, gimatang kagayam iti baro a cellphone mo. Wan tapno dama pagbuya Apay nga cellphone pa lang iti ginatang mo. Gimatang ka kumamot na iti para kanya. 5 atawan ti cellphone mo. Kita ti screen na, nabutta ka. Ay katsukat ang mga minan Gumatang aktumot Gumatang ka lang Awan ti parikot no may papan iti dayta abanag. Sigurado ka, di ka gungat. Iti may sa kondisyon. Sikat ti agluto ita. Oo, sige. Siya akong nagluto iti pangaldawan tayo. Basta gumatang akmat iti touch screen na cellphone ko Wan. Inayadamanan Ang mga no adamat nag-akaldero dita kat nakaturog ti anak mo. Mare, nakita ka nagpasentro nila kay mo Napangimatang iti cellphone na, mare. Anya? Apalan na nga minti ka barbaro a cellphone ko, mare. Iso gumatang mat. Ay, nawaw! Isupaya gastos na day tamare. Abay aging matang no mabalin pa mo ti cellphone na. Di bali tamausar na mat, mare. Ay, sa bagay pimudot sa mo tuntay kapita mare. At kapita pa sakbay nga agawid ka. Inton maminsan langan, mare. Dagasag pa'y ngamin ni Pia iti ayanda nanang. Amangan ko nak numarabyan kami. Nga si diglaang mo't ti balay dananang mo mare. Dagasam ni Pia, wano adaman ng ti pampanunutom abuyaang mare. Sige man langan. Makikapi akong tapno awan mati maibagbagang, mare. Talaga sa anak makapagrason no sikat ti kasangsangok, mare. Kitaag man tabaro a cellphone mo lakay. Ay, di mo pakibibiyangan dahi tabakit. Kitaag laang mo. Saan nga rin amabalin? Ta saan pa'y ana full charge? Ay nawaw. Imot. Agsakdo ka hindi ti pagdigos ni Pia. Sikamatan awan mat ar-aramidom. Orayak nga rin ma full charge si cellphone ko. Ay nawaw. Mabalin mat apanawam biit. Sana masapula bambantayam dayta. Kasano no mapukaw? Ay, jak amukan ka punsyan. Kasano ko maamapukaw kat datayo laang matkada dito'y balay. Tumakder ka kit di tataag sakdo ka iti pagdigos ti anak mo. May salaang ti saok kunak na Wala Maparan, bakit? Mabisina ko nanang. Kaya't kuntimangan. Ibagam ka ni tatang mo anak po tadararamidag. Si kakanuma ti pangibagaak. Anya ti araramidan na Busy iti cellphone na. Punsyan! Agaw ka man di tayo ti kanang ti anak mo! Saan pa yung alpas ti buhay-buhay? Bakit? Ituloy mo laangan inton madamdama. Nyamot ka. Ay na! Una yun day tanga, ma'am. Di pa'y may baon mat. Ala, sumurot ka kanyak tasaklangan ti mga ramed, anak ko. Di ka agungat tamong mat ang nagtrabaho kiti garden tayo tay. Italaang mat manan ngay naggamak ti cellphone ko. Ado mo gayam to'y natangkan protas ngayon yawid mo, Bertaw. Ikam to dalerma. Naimbaglaan nga damot ti ramanan ti apo ko ta. Basit lang, mati ka nun dagi dyan no bilang lang lakay. Layunam, ta ibingayam da balayan simang. Sige. Ayun gayam, sa ludsudem man, no di da pa'y usarin titimbangan da tabuluden tapay. Mabanakin tun madamdama. Si kapay nga rut ti makamu dita, ta maturog akman, nabanno ka nagsibog iti mula ta. Ay ka, magan ka pa'y nga umuna
Mga anak to, no makariingak, bakit? Ay nawaw, anya tiraramidam dito'y paragan yaw, piya po. Agay ay ayam, Lola. Tanan ang kantatang mo ngay. Axel cellphone da, Lola. Anya? Tibilin ni Nanang katjak kano'y da disturbuan. Ay na po aya dagita at tao. Palubusan da kakiiding agay ay ayam dito'y ruwar. Amo damay nga do'y lumablabas. Ay, sumarikapaw. Delikado dito'y ruwar. Jak kayat, Lola. Kayat ko dito iruar. Di ka mabutan, no dati mangalakin ka. Sumrekak man langan, Lola. Kasta, nagtungpal ka, no dati maibagakin ka, piya po. Ay, nawaw. Anya ti araramidan yaw, larma. Ni, da kayo matgayam, Nanang. Na yan data cellphone. Ada drama abuy-buyaak, Nanang. Partakam tito, Bray. Na, Asidigan ti kalaban mo. Partakam. na. Nipunsyan ka di dayjay. Ay, wan, Nanang. Agbuy-buya iti silid me. Sige. Na, Ay, nawa. agasiman ta sa gaysa ta cellphone yaw. Imbes nga si kaswan yaw, ti anak yaw. Asikasun mi mat, Nanang. Kastoy ka day, tilang nga ti ubeng, mas asikasaw, anak ka. Kita man talang nga ta anak mo. Kasla na baybayan mo. Ni Nanang mat. Anya nga min ti umayo ibaga aya. Umay ko lang itulaw, tinatangkan prutas yaw. Kastoy ka din, ti madanunak. Ay, Nanang. Sumana ukay man ako nakon. Malala. Wanag di adwa sa tumadur ka kiididita. Tayong kadigusan di anak mo. Madeng, timod mo nagawid, bakit? Apay? Masurunak ka dagita nga gasawa lakay. Ay, nawaw. Apay, bakit? Agda ka ti manan, ti dagas ngay naramid ka. Agasam, nadanunak ti apo ko ta. Nakadungdung ray. Ay, nawaw. Di mo nga may masikaso dalermakan punsyan ti anak da. Busy da siguro iti trabaho da, bakit? Ay, mawatak, no busy da iti trabaho da. Agam, nadanunak ida abisay iti cellphone da. Anya? Sapay awan gate ti balay da. Kasanulangan, nurimwar ti apo ko ta. Kaya wano na, amagan numay sagmak pa'y kiidahin. No kasta, naadikda iti cellphone. Kas na, lakay. Awan lat amok iti kasjay nga aramidon da. Anya ti umay mo ibaga, Mari Hilda. Umay kalaing sarungkaran, Maray. Nabayag mo nga minan, sipod na udya, nagpasyar kay Jabalay. No daduma, busy akong agbuy-buya, Mare. Kinapudno na, mayat ti buy-buya ak adrama ita. Oh, anya? Amangan no kayat mo abuyaan, ta ipasakin ka, Mare. Ay nawaw. Ala, sa anak mahilig iti kakasta a drama, Maray. Mayat da ito'y, Mare. Adda maadal mo. Unang maibus mo ti oras mo dita, Maray. Amangan no maadi ka, katjak maaramid dagiti responsibilidad kaw. Sikat ti makam mo, Mare. No di mo kayat, jak ipilit. Saan a drama ti gagarak, Maray? Change topic man. Amangan no apakit di mo ti pagturungan ti saritaan, tama, Ray? Ay, nawaw. Anya ti sirsiri pamititawa, Susan. Ti apo ko talakay. Apay ti apo ko ta. Siripak lang. Amangan no agay ay ayam manon ti parangan da. Kaya nakapupudot ti panaway. Awan met ti makitak, nga ubing iti parangan da. Mayat mo't laang, no mainitan dagiti ubing, bakit? Una, nga madimot ano sobra. Di pa kadanagak.
Amangan ko na, no saan na masiputan na gitidadakil na ka rumwar. Sapay awan gate, ti balay da. Usyak di si ka. Mapankalagay, ni ti ayanda, bakit? Sigurado nga ibaga ti anak ta, makibibiyangak no mapanak manon ni Jay. Unang kas na kunam, saan anatalgad ti kasasat ti apo ko tayo jay. Kasimot jay ubeng, no baybayan ta. Ako obserbar tapay, lakay. Nay, ti apo ko ta bakit? May initan o. Anya? Agay ay ayam iti paraangan da bakit? Eh, awam mo nakita kitay. Karuluan na siguro ah. Ay, una yan. Kung laki din no pinastrik ni nanang nan. Isumit lang ti kunak itay. Ngumnay, ang dramot man ni ti sigot apagay ayaman na nay ay. Mutoy man tapayaw. Tama pang kuman pagbagaan na kita nga gasawa. At natipayong mo'y tilikod ang tiridaw, bakit? Anya ti araramidin yaw, lerma. Awang mati ko na yaw, pastrikan yu ti anak yaw. Kasay, amain-initan ni Jerwar. Ay nawaw, isumat ti kayat na nanang. Mayat matlaang no mainitan dagiti ubeng. Ay na, lerma aya. Pangaasem ta usaram ta utak mau. Alas 12 tapno ibagaking ka. No dahi ti parikot yo, pastra kag ti anak ko nanang. Di kay manaktak ta busy ak. Ti asawam, ayan na. Ada iti silid me. Kasangsangpet na itay laang nanang. Na, kitaan niyo mo ta. Numalpas ti trabaho yaw. Ti anak yaw, ti asikaswan yaw. Saan ko dadata silpon yaw. Di kay madanagan ta saan amabisbisinan ti apo ko yun nanang. Mare, nangig mo ti chismes. Ay nawaw, anya at chismis Marihilda. At dati mangi marmarites kada kayaw nga agasawa, mare. Anya nga iti marmaritis da. Ay, di yu kanumo maas asikaso ti anak yaw. Ay nawaw, asino tinangi maritis iti dayta mare? Ay, hindi ka mo amare. Nanggagkulaan nga na pagsarsaritaan da. Dagiti awanan bain? Ay, kitain nyo nga min at aramidin nyo, mare. Ammo mi ti aramiden mi mare. Tao, ti makakit-kita, mare. Ah, anya ti kayat mo asawan Marihilda? Ti kanyak laang, mare. Ada kumamot ti oras yaw ang mga sikaso iti anak yaw. Saan mo't ada guys, no? Ag-cellphone kayo nga gasawa. Tinapatay, kat maasikaso yulat ti anak yaw. Ay nawaw, anya ti panagkitam kada kami aya mare. Tapno ibagakkan ka, 3 times ade amang mangan ni Pia. Ada pa'y merienda na. Ano? Ano ti inarambit ti kumarin bakit? Agpapada dakit di ah. Ano ti imbagada ya? Di ta ka numaasikaso ti anak ta. Ay no. Kasano kumakit 3 times a day mo't amang mangan tayo? Day tamad lang di kunak. Kas jay ay ti mabaybayan. Mangmangan iti 3 times a day. Amangan ko nak no apal damanin day ta bakit? Di talatan ita ikaskaso. Inyawid mo matiapo ko ta. Ay, wala. Tarimwar. Nasalaw ko di adi ta kalsada. Anya? Naimbag ko na. Tadito, itinagturugan na. Kasano na pasamak na ita? Siyempre, ubay. Rimwar ata, mo ti gate ti balay dalirma. Di ta nakita. Ay, nawaw. Common sense mo talagay. Mangisa ka nakakitain iti merienda. Ta, pag merienda, ti apo ko ta. Di ko sempay nga umuna bakit? Iso na lang. Tawan ti bado na pagsukatan na. Agamit na kitibado ti kasinsin na. Isupay lang ating bulutan na. Sa bagay. Umanay na mo siguro na itsay lakay. Takitaag man. Sana sa pulon dagiti dadakkel na. Nagit kitam ka din ni Pia bakit? Ah, adala ang gitarwar. Agayay ayam manan. Awan ijerwar bakit? Ay nawaw, kasano nga awan kat no nakitak di tarwar itay.
Awan nga ro din. Siri pumititawa ah. Ne, awan nga agpaiso. Asos, ang mga nurim mo mo tanda siya. Awanan lakay, mapukpukawan ti anak ta. Sa pulantan, Pasapulan ta nga rod. makaammo ditan bakit? Tinapatagkat may awid ta anak ta. Amangan ko nakno limabas ni Pia dito'y mare. Nay, apay ti anak mo, maray. Mapukpukaw nga rod mare. Anya? Busy kami kanila kay kong. Di mi nasiputan no sa dino tinagturungan na. Ay na, maray, day taki din. Awang ka di tinakit-kita mare. Ay na, madanagan ako na yan iti anak ko mare. Awan mo ti limabas dito istor ko, maray. Ay, ipadas mo iti agsaludsud ay, iti ayan dananang mau. Ang mga no, ijay mo tinagturungan na. Baka ungat lakit din ni nanang no maamuan na tinapasamak. Ay na, anusan nyo tinapatag at mabirukan nyo ti anak nyo, mare. Ay na, delikado ti panawin ita, mare. Nanang, amangan no im-ima iti apo ko yun ditoy. Apay, awan ni Jay Balayaw. Mapupukaw ti anak yaw. Awan nga ron nanang. Kay, sa dinaw, ti ayan ti asawam. Agsilsilpon lata, sana madanagan ni ti anak yaw. Nagpalaod nanang. Abay nga may, adi yung binantayan ti anak yaw. Di mi nasiputan arimwar gayam nanang. Kay, pangsapulan yung arulita, ha? Diyak nga rodam mo nanang. Nagapuak iti ayan ni kumarik. Ngam di namat ka no nakita. Ay, awado na. Madanagan ak launa yun nanang. Di kagsakit Kasanalangan nga ino at dadaka sa napasama kiti anak ko nanang. Basol yung ha? Kanina nga may hindi naramidin yung nag-asawa, ha? Diyak lakit di mapakawan ti bagik nanang. Nanang! Ah, Pia anak ko! Ay, day, nakaring mo gaya mo, hindi ako ka. Ay na, agyaman ang launay nanang. I-text mo, ti asawa. Ibagam, tao may dito'y balay. Kitain niyaw, day ta bunga ti aramid yung agasawa. Kamalimi na lang. Pasensya kayo. Nusaran kami adimngag kata kayo. Kasanulangan, no ijay talon, tinagturungan na. Awanin na, Saanan ang maulit nanang? rumbang lang. Agbalin kaya wa responsable ya dadakal ni Pia. Di yung mauliwayan ti anak yu ha. Oo na lang. Agyaman kami launay ti panangasikaso yun anak miya. Wala. Agawid kayo matay. Tibilin ka ha. Di yung liplipatan. Wala Wala nanang. na. Agyaman kami Agyaman kami. manan. Ay, wow! Liklikan tayo dagiti banbanag asaan met nga importante. Kas naganak, tila ang kumapagsayaatan ti anak tayo ti ipangpangruna tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak na ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Matuloy ka kading agpalingga itang Gladys, bakit? Wala kay. Apay, ada ka di ipagatang mo? Awan mo't kidi. Sinalodsod ko lang. Dumagasak pa iti pwesto ti gayam ko. Sakbay nga agpalingkiak. Malumto siguro ati panagawid ko. Anya ti aramida mi tayo da Julie aya. Dinilinak pa man na pumasyal iti ayan na. No, sa anak abisi. Ang mga no, adala ang ba't napatag nga ibaga na lakay. Kita mo't bakit Di ka agpakarabi Nang runag at delikado ti panawon ita. Wen, awan ti pagdanagam.
Agawid ak tumot laang adagos kalpasan tilakad ko. Pasensya ka no pinaguray ka, Mare. Okay lang, Mare. Maawatak mo. Adumot nga ti customer mo, anas ka nga si Kaso, Mare. Italaang manan, Mare. San mo't ngay naldaw? Lakom ka di amin dagita nakadisplay, Mare? Ay, uwan, Mare. Amin ang makitam. Lakok na kita. Di, dakkel mo ti puunam ka dagita, ah. Ha? Uwan na, Mare. Nagkapupay itilong ti daduma. Ay, nawaw! Nagingi na mo't gayam ti presyo dagita lakom, Mare. Ay, uwan na tamayat ti quality na kita, Mare. Sana basta-basta. Agraman basit abag. Ribo ti balor na, Mare. Tulungan nakman kit dingagla ko, Mare. Amok ka. Ba nang dagiti daduma agagayem mo iti lugar tayaw? Anyang iti aramidok, Mare. Kasanwa matulungan ka? Aramidan kan a model dagiti plus size a bestida, Mare. Ay, no kayat mo, Anya? Model ko nam? Ala, sa anak mo tasikat, Mare. Amangan numalugi ka laang mat. Awan mat dakas na naipadas mo, Mare. Agpicture ka laang. Kalpasan na, i-post mo iti Facebook. Kan, itag mo ti Facebook page ko. Tapno ado ti makakita. Kita am dagiti ladawan mo, Mare. Bagay mo launay dagiti bestida alako. Ala, sigurado ka ka di, Mare? Mamangan mo't no ulbudan naklaang. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak, Mare. No makita dagiti babak ng ako marim ti ladawan mo, sigurado amanayunan ti customer ko, Mare. Barang, Mare. Kastilangan, Mare. Tulungan nak ngagla ko iti online. No adda buyer mo, ibagam nga umay dito'y pwesto. Mang tadak tulat ta iti gunggunam, Mare. Ay, sige, Mare. Sige, kasta ti aramiday. Ay, wan gayam. Alaam to'y isling bag kan may sa bestida. Tapno adda sample mo. Adda may pakitam kadagiti target customer mo. Ni, ala, awan ti ibayad ko kin ka, Mare. Ay, uray di mo bayadanan, Mare. Itad ko alibre. Sukat ti banog mo anang imodal kadagiti lakog. Bag mo ka di daytoy, bakit? Unlakay. Ay no, nagbasa. Nakangingi naman. Hanggang sa mga 3,500. Hindi ka di madanagan. Saan ko aginatang data? Nangadam nga rog. Intan ni Mari Julie. Agraman ta bestida iti paper bag. Itan niya kumaaga po amang titi kumarim kain ka. Free item ko dagita, lakay. Inalanak ngamin a model kadagiti lako na. Model? Wala kay. Kita am dagiti ladawan nga in-post ko iti Facebook ko. Lako amin ni Mari Julie dagita. Ay nawa. Bagay mo magayang bagay. Pudno, lakay? Walmay. Bagay mo launay. Uray, chabi ka. Natayag kamay. Ay, diyak ko maumanugot. Taambok sa anak apasok iti standard ti may sa modelo. Ken sa anak asikat. Ang ipilit mo't ngamin ni kumare. Wala. Tabagay mo magayang bagay. Special mo nagiti picture mo. Hello, Mare. Anya ti bagam, Mare. Mapandag iti kumarik iti pwestom ita, Mare. Nakita da ngamin ti in-post ko aladawan ko. Kaya't da kanumot ti gumatang iti kasjay abistida, Mare. Ay nawaw, nagpartakkan, Mare. Adda-adagos customer mo. Uwan nga rod, Mare. Kunak tumad kan ka. Bagay mo, ti agbali na model. Oray sa anak asikat, Mare. Adumat ti followers mo iti Facebook, Mare. No siyak lang, Mare. Kurang dayjay, No itultuloy mo ti agpost, sigurado amanayunan day ta, Mare. Dakkel tumat ti bingay mo, no ado ti may refer mga customer. Naimbag lang, damot maigatang iti bagas, Mare. Ay, una, kasapulan nga agdiskarte tayo itapanawan. Nakita ni ading mo ti in-post mo iti Facebook, Gladys anak ko. Model ka mat kaya man. Model ti plus size a bestida, nanang. Bagbagay mo, anak ko.
Bagay mo launay dagiti bestida nga isusuot mo. Sana madlaw 30 titawan mo. Kas ka na teenager. Ninanang mat. Bulaan nagpailaan ngamin. Saan ka bulbulaan, anak ko? Ibagbagak lang tipod no. Kurang lang iti kape day tananang. Saan, anak ko? Alala, agtugaw kayo, ta itimplahan kayo iti kape, nanang. Ay nawaw. Anya batan ti kastoy akawas ni Gladys. Masapul nga i-post na pailaang mat. Apay ti kaus ni Gladys akaruba bakay. Kita kasla ginatang na itimol. Agraman ti bag na. Ay, wal ngagpaisaw. Agin baba ng manan lakay. Si agad di mo bakay. Agin babak na nga dangos eh. Sa bagay. Ano, tikas tatao. Uray out of budget da. Gumatang dalat tatap no adamay pasikat da. Kita lang ngamin bakay. Di mo pakibiyangan rin. Ay, awad latamawk. Iti saan nga agbayag? Agrigat na kita lakay. Amangan no may lom-lom na pa'y di iti utang Kita lang ngamin. Di mo pakibiyangan ko na manang. Di ka magayam ti lumabas, Cora. Mabiit madlaan tada sa ludsudak. Anya ka di dayjay, Sally. Apayakas di po post ti anak mo iti Facebook. Nagadua ba daw kas kadanya ladita. Sapay madlaw ang hinginaan. Ha? Amangan mait no naggapo iti utang tinggatang nakadagijay. Saan na aginatang dagijay? Pagalaan na kumangay. Noan niya man ti makitkitam nga ipopost na lako ti gayem na dagijay, mare. In model na laeng. No daduma, dapay ti maawat na a free sample. No kasta. Modelo matanda dya Gladys. Wen, inala ti gayem na amang model kadagiti plus size alako na. Anya! Kasano ko mga agbalin na model na dya ang Gladys. Kat bilbilan magtsabi pa'y. Anya jay kunam? Ay, kwa! Awan! Panawan ka! Ano pa'y tinaskin nga ramidan? Na, Makapagkatawa talaga lakay. anya di nakakatawa aya. Ni Gladys sa bilbilan. Inala ka no ti kumari na amudan. Anya kumaita. Ay na, itikas jay alangana. Di na bagay ti agbalin amudan lakay. Unay ka nabakbakatan. Saan mo't nga amin ang model katsikseng. At dadagiti tsabe, wano plus size. Ng bagay dalat tamo piman. Kasano ko mamay bagay kan kuana, bilbilan ka nga raod. Ay, agsarling ka man si kasali. Saan mo nati bilbil ti sangkay bagam dita? Ibagbagak laang mata, tiada iti kaunggak lakay. No ibagad ako retratarupam, anya ngay matimariknam. Uy, saan ka tsabe? Saan ka bilbilan? Ngam kuretretan takudil mo. At least, Jack, sexy ak iday. Saan akas kini Gladys a plus size lakay? Nagado ka mo nga babakatan. Di sikan di siksay, sikan di pipitaw, Walang kaman lumapan kayo tayo ti kumari may tabakay. Jakon kayat lakay. Kasanon nagiti bagen bestida nga i-model mo kuma. Ang mga no agdaman ng tibag at tibakot akaruba talakay. Ni Nana Sari. Wen, imarmarites na kano abilbilan kan tsabi ak. Saan ko kano abagay ti agbalin a modelo. No siyak ti si kabakay. Di mulat ta ni kaskaso. Tinapatay, kat adalat ta agurder iti lakoy iti kumarim. Isupay kit din na pagsaksakitan tinakam ko no adaman ng timanggag ko lakay. Hanggang sika, noon niya timplano, iso ti masurot. Useless madlaing agpaiso, no day tapay kit di ti pakay stressam. Awan matan ti makitkitak nga ipupost na dyan ang Gladys lakay. Ay nawaw, biyag sa amot ni Gladys ti bambantayang sika. Wan
Tagasang banday ta. Model ka no kasjay ti pambagina. Di na bagay ti agbali na model. Day, tati ka na yung ibagbagam. Makauba ka. Ay nalakay. Saan ama ka ay ayaw iti mata no bilbilan kan tsabi ti model. Naibagak ta saan amalugi ti gayim na. Di ta ka man langin. Nagadong amang. Di ka matimay idilones, mare. Di mo pa'y replyan ti text ko kan ka. Jakon kaya ti agbalin a model dagiti lakom, mare. Ay nawaw, apay mat. Nagado ti sao dagiti chismosa iti lugar tayo, mare. Di mo latta ikaskaso ida, mare. Sayang mat. Sapay ado dagiti agur-order kan ka. Nasakit mo't ngamin itirik na ti kasjay nga ibagbagada, mare. Bilbilan kun tsabi akon kunada mo't tun, mare. Ay na, mare. No siyak ti sika, ituloy mo kit day. Di ka agpapiktar. Bay ama ustal da, iti nakaro nga apal da. Isupay apa ka estresak, mare. Apay ngamin nga stressam ti bagim, mare. Di ka agpaabak, mare. Bay adagiti bashers mo ti ma-stress. Itay pa'y nga urayik ti desisyon mo, mare. Ado ti simbang pet a koleksyon ko idi napalabas alawas. Plus size ti daduma. Mare, anya nga tano, gumatang kalaangan iti manikin. May mayat ano si kati mangisuot. Tapno realistic. Kan makita ti husto a fitting na, mare. Awan mat ngamin ti plus size a manikin. Puro sexy matyad na. O sige, mare. No kasta, ituloy mo ti agmodel ka dagiti lagok. No siyak ngamin, nakutungak malaunay, mare. Awan man langan, mare. I-model ko tapno realistic ako na, mare. Agya man naklaunay, mare. Mana, agsagana ka nga rudan, tapitsuran ka inton madamdama. Ikamat ti lumabas, Gladys. Anya ngay mananta nakasupot ngay nyawid mo. Siguro, bistri na mananda kita. Isungag pa isuhan na nasali. Ay nawaw, komporme matyang aramidam. I-model mo mananda kita? Saan mo tadakas? No kaya't ko ti mangi model ka dagito ila ko nana. Iti kasta lang am, di ka mabaan. Anya ko matipagbainak. Tinapatag kat disente dagiti bado nga isusuot ko. Sa maysa, oray no ibagayo at tsabi kan bilbilanak. At least, bagay ko lat tamat. At dalata dagiti mayata gumatang itila kumi iti kumarek. Kas kalapimpe man iti kasta ngar aramidam. Apay, awan ka na iti kananyaw. Nanasali, no awan tinasayaat nga ibagayo, aguli magkailatan. Diyo dadaalan ti aldaw ko. Ay nawa, kuna ko na isardang munti mga model iti lako ti kumarin bakit? Api nga datin nyawid mga sampal. Lakay, husto ti kumarek. Rumbang lang nga sa anak apa-apektar iti ibagbagadag iti tattao. Sayang nga agpayso ti maila ko mi iti Facebook no isardeng ko ti agpost. Sapay realistic aladawan ti kayat dagiti customer mi. Gasta, bakit? Di mo ipalubos ang ma-stress ka. Bay, mga isuda ti ma-stress. Wen lakay, nang runa dayta ang nanasali. Ay, wen kayam, naalak ti komisyon ko iti kumarek. So, gimatangat iti naiman sa pangrabiyanta. Makitam dahi ta. Maya, ti resulta dar-aramidam ba kay? Itultuloy mo lang. Isupay a source of income mo. No kasta, dakkel magayam ti bingay nakadagiti may lalako daba daw. Asinaw. Ni Gladys sa karubalakay. Nakita ka tin post na iti Facebook. Isumot lang ti naibaga nila kay na kanya kadi na minsan ang nag-istorya kami. Ado kanumot ang tisuki ni Gladys. Sa bagay, maduabulan mo tanar aramidin na dayta. Makitam dahi ta.
Heh, yay tao ako na maatsabi, kin bilbilan. At dati income na. Si Kamay, at dati swildam, iti katsitsismis mo. Heh, Ni, anya di raramidan nyo dito'y balay na nasali. Eh, kaya't kaama kasarita iti personal, Gladys. Maipapan iti anya, nana. Ay, pasensya ka na. No inoy uyaw ka iday. Ay, kambal ti kasjay nga inaramid ka. Amaw ka na pasagtag tirik nam. Agtugaw kayo pa yatag kape tayo, nana. Ay, saan mo't akape ti gagarak? Kaya't kulaang ti dumawat iti pamakawan mau. Pakawanan kayo laeng no agkape kayo pa'y, nana. Ay, nawaw. Masapul ka di pa'y? Wena, tapno maramanan nyo mo iti komisyon ko kadagiti la kumi iti kumarek. Tauray chabi ak. Effective lang tamot ti modeling aramidek, nana. Ay, nawaw! Di ka agoy uyaw, liklikam dagiti dakas abalikas, laglagibam akas kadakwada, saan kamot a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lumabasak man, Marisabeth. Ay nawaw. Dahil tamot jay pusa, makitkitak ijay paradaan, mare. Ay, wen mare, inyawid ko. Kasi ija paradaan. No daduma, kugtaran pa'y dagiti lumabas. Ay, naimbag at manusan ti mga iwan kadagiti kakasta a pusa. Ay no siya, diya laki di manusan. Isu matiliw-liwak amare. Kasla anak kong dagiti pusak. Ay, sa bagay, kasta talaga no single ka. No apay nga may na di ka pa'y mga sawa, maray. Uray kayat ko no awan mat may lawan. Awan maramida ka amare. Tapno ubing mutin ati, ubaem, maray. Saan kat apusa? Adan to siguro, nga saan nga itamare. Sige, agpatuloy akon mare. Tama ka no agur-uray ang dagiti pusa atarakin ko. ay nawaw. At damanin tinyawid mo apusa, anak ko. Kaasimot nga min tatang. Inaldaw ko ang makita ijay paradaan. Iso nga inyawid kun Di manayunan man na hindi koleksyon mo. Wen dosi dan tatang. Ado, damitay. Di mo mabantayan Iso anas kan nga ipupok mo. Wen tatang, amok daytan. Palagip lang anak ko. No daduma, dagita tarakan ti pangrugyan, ti sana pagkikinawatan dagita kakaruba. Ay nawaw, di kay madanagan tatang. Responsable akmet. Saan akas iti daduma dita basta ibulos dalatan ti tarakenda. Mala, sumrag ka, tapakanam, tanyawid mo apusa. Madlaw ang mabisay. Awatan niyo ti eko bagtatang. Adaditan ti asukar ken kape ngayon pagatang niyo. Nagyaman aklaw na anak ko. Umayak man, iskanak kong. Anya ti masapul mo, nana? Ay, awan ba't day? Kaya't ko lang ti makikaaruba. Ado magayang ti pusam. Ay, wan nana, ti daduma, nagapo iti rescue. Amang agbalin rescue center to'y balayaw. Okay lang, nana. Tapno ada kadwami ka ni tatang. Dakal tumat ati gastos mo no kwa. Okay lang, nana.
Awan matigas gastusak nga anak ko. Sa bagay At least, matulugan pa'y dagiti taraken nga inabando na dagiti among da. Kasi ti dado maamat atalang di ta kalsada. Si dado dangdangran lang dagiti tattao nga awan puso na. Ay, pudno launay nana. Masapa kita bakay. Iwayway ko tinwang ta. Tas si bugak mo't lang dagiti nateng amula ta. Agkape ka pa Nalpasan bakay. Namigatang mo't lang ay. Agluto kay tinaima sa masida. Taagawid akinton alas 12. Anya ti kayat maulakay. Kung siga ano niya tilo tom. Prito akar ni ti baboy, kayat mo. Mabalin lang taway. Sige, gumatang nga kiti karni ti baboy iti tersena ni Nana Gracia inton madamdama. Tapno adda pamigsam ngagtrabaho, lakay. Nana Gracia, gumatang akman. Anya ti umay mo gatangan. Sa nga kilo akar ni ti baboy, Nana. Ipritok man tayo so ti pangaldawan mi kanila kay ikaw. Ay, una. Agsida kay mo't iti karday, oray sang paminsan laang. O Nana, tapno adamot pamigsana ngagtrabaho ijay garden. Anya nga iti imbulayaw. Kamates, Nana. Agapit kayo pa'y samatan. Inton umay alawas siguro, Nana. No at na-reject ay kamangtid kanto manay. O Nana, sigurado dahitan. Mabit lang na raw tala at ti karne agat gatangang. Amangan kunak no agawid nila kay Mau kandi ka pa ila nakalutaw. Pinakanyo matgaya man dagiti pusa at tarakan ko, tatang. Kunak ano at dati trabaho ika anak ka. Awan, tatang. Rest day kita. Di bali latan Siya kung timang dalos iti kulungan dagiti tarakan ko, tatang. O sige, no kasapulam ti tulaw. Ayaban lang. Agsagad aklabiig iti paraangan tayo anak ko. Wan, tatang. Agdalusak to inton madamdama. Ituloy ko pa iti maturog. Adaking ka Saan makindi aras day ka? Wan, tatang. Siyak ti agdalos inton makariingak. Tapno saan nga isupay apakabanlugan niyo. Di timpatigaw ken rabi analita. Bakit? Saan din nung tinanggap mo? Ay nawaw, ada ka magaya mo ang turo na kay. Itay ka kadipay? Nasasangpit ko lang. Ay apay di ka pala sumray. Agpanginak pa'y man literuan. Sige nga sa din nung tinanggap mo, di mo pa'y sinumbatan ti salud-sud ko itay. Iti ayan ti kumarek lakay. Di mawatakla ang iti sili. Kumusta ngay? Nakapagsibog ka kadimot lang? Nalpasan. Ala, agi na naka nga raw. Tamangi dasarak iti kananta. Ay na! Talaga ang mabusurak ka dagita pusa! Nay, anyan mapasmasama kan ka bakit? Nene, naiwakamot ti plataw. Yawanan na ka, yawanan ti kunak at pangaldawan ta. Anya? Awanan na! Takinalong ti pusa ti karuba. Sagpaminsan lang nga ro da makaramanta iti karne. Kinalong dapay. Nakitam ka din o anya ti kulay ti pusa bakit? Nangisit lakay. Imbis nga adda tinailuto ang masida awanan. Di mo kilalaban na ya. Ay nalakay, nalaing day ta pusa. Kita intinag na. Awan tinanggag ko itay Amangan no intinag na, idi awan ti tao dito'y balay. Pusa siguro ni iska day jay. Sulang mo ti mahilig nagtarakan iti pusa. Magsubli lang di ta pusa, mapangur ko at talaga. Ay nawaw, di mo raramitan day tabakay. Kahasi mo di pusa no pang urum latan. Mayab, karga kiti screen ti tawa, tapno di da sumrek. Ay, anusan ta ati agsida iti nateng lakay. Anya ngay nga rod. Anya pa'y nga ron nga. Awan mo ti pagpilyan taan. Sayang laang ti kwarta. Diyak pa'y naramanan day jay ang inunaan dakit di ti pusa ti karuba. Ay,
Kasaritak tumanan day ta amariis ka. Sa lungsod pa'y ano pusa na tinakitang bakit. Ang mga nupusa matgan sa bali at tao. Ay nawaw! Amok apusa na day jay. Isulaang mati ado ti pusa na dito'y lugar tayo. Ay na, agsarita kayo anasaya at bakit. Depende No nasaya at ti panakisarita na kanyak. No saan ngay? Si kakit di mo. No saan tayo nga agreklamo? Awan anak kay. Amangan no agruam day ta nga iska. Sapay naglulukmag ti pusa nakita kitay. Dua anangisit ang nalukmag. Mabalin ka day nga ipupok mo dagiti pusa at taraken mo, mariis ka. Sigod mat apupok da, Mare. Anya sigod, kung naada mo imay apusa ije balay. Ay nawaw, pusa kadagosan. Si kalaang mo ti mahilig iti pusa. Imposible mat ano mapandagiti pusa mi iti ayan niyo, Mare. Kas makita mat na ipupok dagiti pusa. Ammom ka de ti perwisyo nga inaramid da, Ay nawaw, di kag pabaso lakas ta, Mare. Tawan amok dita. Kinalong dati karne apangaldawan mi kumakin nila kay ko. Amangan mat no pusa ti sabali, Anya ti kulay na, Mare. Dua anang isi. Ne, pasensya kan, Mare. Ngam awan tinangisit a pusa. Na, nukas ta? Ilibak mo, maray? Pudno ti bagbagak. Kasano ko maama pandagiti pusak iti teritoryo yo kat naikandado ti kulungan da. Alaman, no kayat mo, sumrek ka, tamapan mo kitaan no adda pusak anang ngisit. Ay, makapahay blood mat day tamari sabit tatang. Anya tinaramid ti kumarem. Ipilit na apusak kano tinagkalong iti si dada tatang. Anya? Ay, tsak man amoy ti day dya tao. Agpabasol latan. Saan siguro ang nag-imbestiga? Iso nga uray asino la ditan ti pabasulan na. Ay nawaw, impakitam ko makengkwa na dagiti pusam atap numapnag. Isumat ti kunak tatang. Sumrek, takitaan na no adda nangisit a pusa. Ngam di namat kaya. Nabigla siguro Ay na tatang. Imbis a makapag-relaxak ta day off ko ita. Saan mat, ta sakit ti ulo timpay day ta karuba. Iraman na pa'y dagiti inosente a pusak mat. Nalaeng nga agrasunday ta nga iska. Anya tinagsaritaan nyo bakit? Imposible ka no at ipusa natin may dito'y balay. Amangan mo, nupod no ti bagbaga na bakit? Patsimot! Siyempre, agulbot. Tapno maprotektaran na tibagbagina. Agimbestiga ka pa ilang bakit? Amwang nga sino ti manghinko ko ay ti pusa nga umay dito'y balay. Isupay kay di atak-tak ko day ta. Una, ngam narigat mo, no ti kumarin ti pabasulan. Tasigun kinkwa na, kat saan na apusa tinagkalong. Saan mo ta mabaling ay pilit mo apusa na, no saan mo piman? Nangig mo day dyan lakay. Nanananan, aglisi ka pa'y mantakitaag. Ang mga no tinangisit man na pusa ni Mariis ka day ta. Na, Ay nawaw! Kunak tumat! Isuda manan! Dua nang ngisit ang nalulukmag ang pusa! Aburido kayon samat na nagrasya. Kasano mga men. Aday may apusa dito'y balay itay. Dua nangisit. Kinalong daki din ti si daan mi kuma. Nangisit ko nam nana. Wan! Dua nangisit ang nalulukmag. Ay nawaw. Amangan no isumat daytan ti pusa nga ibagbagan ni Marisabet a pusak kano. No kasta. Di manon day ti ayan da sabet. Wala na. Idi na palabas nga daw kabayatan ti panagin inanak, imay ni Marisabet ijabalay. Kasta unay ti ungat na, takinalong kano ti pusak ti si dada. Nagag mo day jay, sigurado nga isuda manan. Panagkunayo nana, awan nga tati makinkuko kadagita ang pusa. No siyaklaan ti pagsaludsudam, talaga nga awan. Abangan no na abandonamat da kita. Iso akom komporme abalay ti papapananda. Ay, tulungan nakman nga rod amang tiliw nana. Inayon mau iti koleksyon mau. Wala na. Amangan kunak no maasar da giti tattao kat panguran da.
Kaasi damat. Sige, agpatulong ak iti kaadakak. Awagan gantaw no matiliw na. Dinag-iisit ka di apusa ti kuna mapusa ni Iska. Wen nana, agsubli-subli dakit din ije balay. Saan apusa ni Iska nagijay? Kasano ko ma? Kundi sulaang magtimahilig iti pusa. Sa maysa, naglulukmag dagi jaya pusa nana. Panagkunak kat naabando na nagijay apusa. Kinapudno na. Agsubli-subli na lang dito'y balay. Awan tinangisit apusa ni Iska. Sa maysa, naipupok mo't nagiti pusa na. Saan makarwar nagijay? Anya? Di yun ang rano makita yaw. Abugan nyo lang. Uno saan, tiliwan niyo, taitadiyo ka ni Iska. Inayon na, iti koleksyon na. San mo't gayam apusa ni Iska dagi jay? Kunak tuman. Ti kunan ni Nana Gracia, amangan ka no inabando na ti among da. Makitam na ita. Sapay napan ka nag-iskandalo itayan da iskay di naminsan. Ya mo ngamin amaw lakay. Ay nawa, inton sumaro no bakit? Agimbistiga ka pa nga umuna. Tapno saan ang mapabasol dagiti inosente? Agraman po sa inosente ramraman mo. Ay, kita man kidi, no may manan dagi jay apusa tat tiliwam lakay. Ano am? Itod tayo ka ni Mari Iska, tainayon na kanu iti koleksyon na. Ay namo, natiliw mo gayam dagiti nangisit apusa na nagrasya. Isumula gayam nga awanda makita. Wan, tiniliw ti ka anak ak hindi kalman. Na, naimbag man ta natiliw na ti dua apusa nana. Wan matpiman. Itulod ka iti ayan ni Iska inton madam-dama. Ay, nana, siya konti mangidagas. Ha? Sigurado ka? Wan, tapno saan nga isupay apakabanlugan niyo. Ay, kukwa. Di kay mandanagan nana, saan ko adangran dagita apusa? Sige. Basta sigurado am laang nga wanda kasama pasabak ka na kita pusa. Wen ka di nana, di kay madanagan. Itulod ko dagito'y apusa iti ayan da Mari Iska. Itulod ko kanu dagito'y apusa dito'y ayan niyo kunani na nagrasya. Ay, agyaman aklaunay amare. Ay, nuwin gaya mare, pasensyakan ka dagitiin sa usawang ko idi Kunakmut ngamin no pusam dagito. Okay lang ang kanyak dayjay. Napalabas ang dayjay mare. Nakamubunak matan. Katinton sumaruno, agimbestiga ka pa nga umuna, sakbay nga agpabasol ka. Ay, uwan mare. Kastanto ti aramidak intun sumaruno. No andamanin may lawan amapan iti ayan niyo, hindi yo kumadangran. Nakaabiris ako. Kasi ngagpayso dagiti ayop no saktan tayo ida. No awan ti may tulong tayo, nasaysaya at no abugan tayo laangan ida mare. Takas kada tayo a tao, at damatrik nada. Ay, nawaw! Di ka basta agpabasol no awan mo't ebidensyam. Agimbestiga ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsao ka. Di tay kumamat basta dangran dagiti ayop. Takas kada tayo a tao, at damatrik nada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, anya nga tano padasan tamat ti agnegosyo. Ay nako, sana na lang katag negosyo bakit? Kasapulan nga dati puunan. Ay, ikarigatan ta, anya mo? Amangan no agklik dito'y lugar tayo ti negosyo na panunot ko. Anya negosyo tinapanunot mo yan?
Sari-sari store lakay. Mabalin mo. Ng pangalaan ta iti puunan ta. No masingir mo, ti bayad tinateng tayo, di iso ti pagpuunan ta. Wen, ano, dati mabate. Ang mga numay bayad lang manin ito utang. Ada mo siguro lakay. Maya mo ti presyo tinateng ta ita. Sapay la kumaa. Rugya kadalusan ti sigod nga store ni nanang. I-repair mo tulaangan no awan ti aramidam. Gumatang ka nga ro iti pintor. Naska na mapinturaan. Tapno mayat ti buya na. Ewan, sige. Agpaw itak to, kindi kumare. Ay nawaw, kunak manusan ka nga agpasentro ita, Mari Dolor. Ay, talaga asaanan mare. Imayak laeng, ta ada kumakot ipagatang kukin ka. No, okay laeng mo't akin ka. Sikakit di mo't, Mare. Siyempre, okay lang ang kanyak. Anya ti pagatang mo ay, Mare. Pintur mare. Tay light blue kuma, no adda mare. Ay nawaw, an-anom ti pintor, Mare. Ipapintur ko man kinila kay tisigod nga store ni nanang. Ah, no kasta. Kargaan manan, Mare. Iwan mare. Ipadas ko mamutag negosyo iti sari-sari store. Ay, wala, Mare. Mayat day ta na panunot mo. Sipod pimusay ni Auntie Ingrid kat awanan nang ituloy iti negosyo na. Nga rod mare. Kapampanunot ko laeng mo't itay. At iti bayad ko mare. No, ada ti kurang na. Itid kuntulat tangking ka Ay, nawaw. Anwon ta pintor ginatang mo. Pawit ni Mari Dolor day tatang. Sukatan da ti pintor ti balayda. Saan tatang? Ipapintor na tay sigod nga istor ni Auntie Ingrid. Takargaan namanan. Di mayat. No, ad sari-sari istor da. Tapno ad dati asidag apaggatangan tayo. Isumat lang ti kunak tatang. Ay, naumay ni kumarik. Itad muntukan kwa na ti pintor nga order na tatang. Ay, wan gayam. Kukwam ti gatas ken groceries iti yelo nga iko bag tatang. Inpawit ni Manang Susana. Nagpasintrumat ni manang mo. Wan tatang, nagsabat kami iti may sa grocery store iti sentro. Kita man humabalinan ti kasta kolor bakit? Uy, mabalinan lakay. Ay, kasapulak laeng ti uray dua kuma nga istante. Gumatang kanto. Tapno dati pangidisplay iti lakong. Ewan mo, agorderak to iti online. Uno saan? Nagparami ka kinitata duming. Ay, amang ano nalaklaka iti online lakay. Unang, di mo sigurado no mayat ti quality na. Narigat ti mga isubli no bilang manta di mo magustuhan, bakit? Day tangagpaiso ti parikot lakay. No ni tata duming ti pangipaaramidam. Makasigurado ka iti quality ti istante. Sige. Wagak man nga rod ni Tata Dumeng. Mabigla, tarok kudak ti daan nga istante ni nanang. Tapno amom ti bagbagam. Ti kasta nga istante day di nanang ti paramid mo, bakit? Uy, lakay. Pag-purchase ka di tilakong, bakit? Hinawan pa'y mo ti bayad tinateng talakay. Agsingira kita. Ay, nawaw. Ay, sumurutak no agsingir ka lakay. Nagsagana ka nga ro na. Anyang nga oras ti rubwat tayo. Alas 10, tapno santa marabyan. Ala. Agdigusak nga ro din. Ano usam ti aguray, wine. Ay, nagawaan ta na eh. Alas 9, kat santa pa'y anamigat. Win ka day. Danag mo na ya. Anya ti kagaram na naosyang. Ay babalin ti bumulod ti lighter, Hisusa. Mapukpukaw nga minta lighter ko kat. Jakambaw no sa dino tinangidiswak. Sapay kakaisuna day jay. Adan samat la ko ni Mari Dolor nana. Kaawam mo istor na. Adda nana, kaluklukat na lang idikalman. Aya, ang pabuludan kayo pay lang iti lighter ita. No mawayaan kayo, di mapan kayo iti ayanda. Tayjay kayo na gumatang. Adayumat nga min iti sentro nana. Malaman nga raud. Mapaadak to inton bigat. Awan tintugot ko a kwarta. Tagyak maambaw nga dagayam tersen at ikumaray. Adda, nana. Adamat lang ang asidig apaggatangan tayo no kwa. Panawan kayo pa'y bita na. Alaak laang ti lighter abulbuludan nyo.
Ay lakay, tulungan nakman pa'y dito ay. Ayun ti may tulong ko kang bakit? Tulungan na ka mangiripak iti suka. Ay nawa, ano tadanom? Ilaok ko iti suka. Tapno adunto no mairipak. Anya? Diskarte laeng lakay. Tapno dakkel ti maganan siya. Sikakit dimot. Wan angam sobrang samot tayo laok mo adanong bakit? Tapno adu ati pagbalinan na. Di sana na sukatiraman na dayta. Ay ako, nagadulakit din ngay bagpagang. Alam mo to yun day tabute, tas siya kung ti makamaw. Ay no, si kamot laang timang dadali tinegosyo, ano kasta lang bakit? Umayak man, Dolor. Ay may kayo lang nga, nanaw siyang. Pudno gayam, tinaybagan ni Jesusa. Ada magaya magsari-sari istoryaw. Ada na, tailuklukat milaan. Sagmanungay talayter alakam. 35 ti may sana na. Ay lakwan nakman iti dua. Atoy, agpili kayo no anya akulay ti kayat yaw, nana. Ay nawaw, uray anya ditaan. Agpapada mo laan. Kulay laan ti diferensyada. Sa bagay mo kidi Ay suka ngay gayam. Ada ka day. Ada na. Isu na laeng ta nakabuti ti adda. Manungay ti may sa abutay. 30 mo laeng, nana. Mano ay ti gatangan nyo. May salaan, ta isuma lang ti umanayan ti kwartak. Una, bagayon to dagiti kaaruba yaw nga adda ti tersena dito, nana. Tapno manayunan mo ti customer ko. Ay, wan! Di ka madadagan, takasta ti aramidag. Iripak mo man ta dishwashing liquid kas kada fabric conditioner. Wen, inayon ko kadagiti groceries alako. Naim baglaan, nalaka ti puunan ta. Ang mga nutil-tila man ang tinlok mo dita. No awan ti maitulong mo, mabalin ka de. Aguli magkalaang dita ha, Henry? Di ka kumagila ako iti low quality, bakit? Kaumay! Isu mo, tiar aramida! Kita man, no quality dagita lakom alala o kam iti danom. Tinapatay, mailako. Dakil di ganan siya kadagita no mumlaan. Dakkel ngagpaiso ti ganan siyam. Nga madadail kamot kadagiti customer mo. Danag mo na ya. Sana mapasamak dayta. Ay nawaw. Makamu ka man dangan. Saan ako na makibiyang? Ngam kita ma, taamangan mo't no saan nga agsubli ti puunan ta. Siyak ti makaammo. Ay, di ka di madanagan. Amok ti aramida. Naibus gaya man ti sabon ti plato, Jesusa. Mapanak iti tersena ni Mari Dolor tatang. Mapanak matlang gumatang iti fabric conditioner. Kumatang kamit lang iti dishwashing liquid. Day talang ti pagatang yo, tatang. Ay, asukar pa'y gaya man ako. Naibus bilang Sige, siyak ti makam mo, tatang. Ilipas ko pa'y ti aramidag. Mapanak inton madamdama. Anusan niyon ti aguray. Italaang manon nga imay ka dito istor ko Mari Jesusa. Naibusan kami nga iti asukar, Mare. Mantika ken dishwashing liquid. Sagay sa kaditigatangam, Mare. Wen, Mare. Ala, mabit lang nga ron. Taisupot ko tigat-gatangam, Mare. Ay, fabric conditioner pa'y gaya, Mare. Anya ako lang tikayat mo, Mare. Awan ti nakasashe, Mare. Ay, day talaang nakaplastik ti adda, Mare. Ne, nairipak samat na gito'y, Mare. Ay, ako, Mare, saan? Direct from pagawaan dagita. Nabanglo day ta, Mare. Kastamot lang ti usaran mi kanila kay ko. Alaman nga rod, Mare. Nayunam iti may sa fabric conditioner. Wen, Mare. Anya ti kayat mo? Pink, wenno blow. No, anya tinabangbanglo, Mare. Dik, pegas na ti ginatang mo as sabon ti plato. Apay ka di, tatang. Kasla danom lang, anak kulayat. Anya? Kita, ma. Di may katimantikay ti plato king kaldilaw. Wan nga paiso. Ay. Ambangan kunak no sobra ti danom na, wenno peke nga ta. Ay, kastamat lang ti ginatang ko fabric conditioner, tatang.
Ang mga nuripaklaing daytaw. Saan ka numat, tatang? Direct from pagawaan ka numat. Oh, imposible ah. Kino kasla danumlaan nga nakulayan na Ala, bayan nyo. Gumatang aktulangan iti sabali ang mausar inton agpasentro ak tatang. Isubling da iti ginatang mo. Sayang ti kwarta anak ko. Madimay gayam ti quality ti lako ti kumain. Huwag nga rod tatang. Makapadismayaman. Sa dino ti papanam na o siyang. Agpasentro ak nakaw. Agpurchase ak langan iti sentraw. Nakapadismaya ti gumatang iti kumarem. Ha? Apay ka dinana? Gembatang ak iti sukay din na minsan. Kakasla na danuman matila ako na. Ha? Kastamat lang ti dishwashing liquid. Kan fabric conditioner ang ginatang ko nana. Nabanglo ko nana ngam saan matgayam. Awal nga raw. Sayang laang ti kwarta tayaw. No siya, isublik ti ginatang ko nana. Mabalin nga ta. Kapilitan nga isubli na ti kwarta tayo Tamadi man ti quality tila ko na nana. Pakisublim to man nga raw ti suka ginatang kaw. 30 laang day jay ngam sayang latta. Dumagasak to iti ayan yung inton bigat nana. Ay mabalin ka di nga igatangan dakman iti dishwashing liquid kan fabric conditioner. Sanak tay ngamin ang makapagpasentro ita. Sige, umay mo to alaan ijabalay inton malam. Isublik ti ginatang ko kan ka, Mari Dolor. Ay nawaw! Hay, sana mabalinti kas tamaray. Apay kit din asaan. Kitaam tila ko, Mari. Kasla danom. Saan nga effective, Mari? Nay, naksayan mo tun maray. No return, no exchange ti palisik, maray, Lugi ak mo ano kasta? Nang runa pa ikot naksayan. Ay, jak mailako iti sabali. No kasta. Talaga adi mo isubli ti kwartame, Mare? Ay, saan, mare? Siyak mo ti malugi isublik ti kwartayo. Kasano kami mga roden, Mare? Kasano kami anak kagatang iti low quality alakom? Ay, nangamong kayo mo to na. Ay, eremedyoan nyo ngamin na. Ay unay kan, Mare. Saanan amay remedyoan daytoy? Last chance, Mare. Talaga adi mo aksyonan ti parikot me. Ay, anyang nga rod. Jakmot kaya ti malugi Napatpatagayam ken katiganan siyam. Kasta talaga, mare. Isungarod nga agnegosyo san ka di? Ay na, Mare. No kastamat laang ti mindset mo, saan ka nga agnegosyo? Kaasi laang dagiti customer mo. Saan nga insubli ni Mari Dolor ti kwartayo, nana? Malugi ka no isubli na. Anya? Jakon impilit tagpatangkan mat nana. Narigat akasarsarita na di ako marik. Iniggaman na laang ti kwarta, awanan, agpatangkanan. Bay abaw, no di na kayat nga isuble ti kwarta tayaw. Sa anak ton agumatang iti store na, uray pupuutin na. Uray da kami nana, awan ti bibiyang nakadagiti customer na. Awan taon ti agtalagkan kwa na, kunak nga raud. Parikot ng daytana na. Isumat laang ti maawanan iti kasta nga aramid na. Nanay, san mo tin maibos ti lakok lakay? Ay no, ang sakti pang ibagam. San pa yan nagsubli ti puunan ti daduma lakok? Dagiti inripak mo ka de, tidakda ka matam. Wen, adupay ti nagbati nga stocks. Kita Talaga saan amagatang dagita, talo quality gud nga rog. Ibasuram kit din. Ay nawaw, lugitan no ibasura. Ibasuram. Di mo namnaman nga dapat timayat agumatang ka dagita. Ni kumarim Hisusan tupay. Saanan agumatgatang king ka. Nakita ka nagpauit kininanausyak, hindi na minsan. Ay na, kasano pa yan day talakay. Nosyak tisi ka. Sukatamon dagita lakom. Saanan na magatang dagita. Pagkadalam dayta, tayntong sumaruno. Saan lang atiganan siyam ti pampanunutam? Bakit? Rumbang lang high quality mo't atilakom. Tapno saan ka matagdahil ka nagiti customer mo? Lima ba sa titayan da dolor itay? Imbel lang na magayam dagiti na iripak ala ko da. Agkaywara iti basurahan da. Awan siguro ti mayat agumatang atatang. Kasa daw,
Kit maday ti quality tila ako da. No, ang dagreklamo a customer na, awan pa'y aksyon na. Gimbatang latta ko may ti grocery store. Tayo so ti ila ko na. At least, makasigurado ang mayat ti quality tila ako na, nakaw. Saan tatiganan siya na nga rod tinapatagkan kwa na tatang. Kunak nga rod, saan nga agbayag ti istor na no kasjay ti aramid na. Nay, di mo matan inlook at store mo. Isardeng kun ti agnegosyo na kay. Manumot laang ti gumatang. Makipurdiyak laang. Ay nawo, saan pa nagsubli ti puhunan ta bakit? Una, adda ti lugi ta kadagiti na iripak ko. Di mo makita dagiti imbasura. Di mo nakita dagiti adda di basuraan aya. Kung nagtumaging ka. Alam mo nun, basulkon. Ay, sinayang mo lang ti kwarta tayo. Talaga siguro sana para kanyak tignegosyo. Wan atas sinuswitik mo taramin mo. Alawan, surrendera ka un lakay. Among bakit? No agnegosyo ka ngamin na niya. Ay wanam ti panagtalik dagiti customer mo. Sigurado mamaya ti quality dagiti lakom. Tapnusan da malismaya. Di ba rin ang basit ti ganansya? Tinapatag saan ka amadadaal ka dagiti customer mo. Nawatam? Ay, wow! No kayat mo nga agbaligi ti negosyo a binangon mo, ay wanam nga rod met ti panagtalek dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.